ensemi wo ho a esi ni da yetse se abeye ayi something easy cry wo man mu a yetse ni de bia nso foforo san ba na wote na wo ye obatan a na wo kuma ebu wo mu se kim na wo yem nyina hyehyew san se bisa wo se ntimi nso me be wo ama me ba akọ etibie bi mu se ana se me ma me wodada no me ni freedom wo omo ho se meje omo kra so omo nya omo freedom en endi agro kra esi den na abrante ana obi etimi be kidnap obi akoda ketua baya obi ba 4 years na nti wo fa akola na edi na akokunu no wanwe ehu se ni amefa ni akole ya mefa ni wo maame wo papa wo abusua sen no mo be fele wo ba tan na wonyem akola ne 9 months echim wo akola na edu anadwo a wo besu a onna ebesiri pe wo akola ne ho afọ 4 years no we bisa wo ho se den na be ye maame no ni nyina cha se ewudifo no eba be ye bodi bi se wo nwe hu ba ko se na mom to their own interest, their own selfish interest inti no enu de inform ho kra na abaywa bi ayira ewo Kumasi ejoso 27th of April last week ya na wofo ni nebusu nyina atiesi krom ni aposifo ehwehwe akola yi na enra de ya na omu ehu akola yi a chese de omu hu akola no se ne na akola na ye no awereko ya akomate ya ti akola yi ti efiso a chese ni tikura eni so enti na chese nya tade a that day oyira ye no wo sha wo de yira ye omudi hu akola na identify se me ba jo ani a chese nkanya de ombehu se me bai na da hai anase bibi se ya ti akola yi ti efi ne so a chese ne other part of body bi nso wo wa ye tutu ne pubic part akosu ekumai ye tutu efi hono mo owie ye no de aba beto bola mu wo fa to kwanche mimbo na obi ehu akola ni mfa amane so na ne kra ho adwo ne kakrapo wasan de na kwakoto bola emu eho na obi ko hu akola yi na oba bebo amane se ye hu oba no wa ha se akola bi ewu da ha ye twa ne tie fiso nti behwe ebusuafo kohwe ye no na ye akola na ados wo Ghana o anka Ghana nso de nka ye kura ana wo man anka nsem bi se de anka ye beti a ne ye te wa manone nso me ai se Ghana kura ne ye te ne kese echen ya manone kuro ni so kura ba ne sen ama Ghana mumma ama Ghana te ho baby kura na ne ra ho ne ho anka se Ghana kura ye yesa saa niema nyina esisi a na me de esi awofo no bi nso so bebre na enam ahokyere ne ejuma eni ho eni sikasem nti no obi aso aye shi to the extent say awofo bebre na eni mre ewo mo mma ho osori anopa first na ewo na adwen mu eye sikape se wo kokrom akwakope sika wo betimi de atua akola ni school fees na se wo ja akola ne ho na wanwe akola no ni nkwa ho ana se ni upkeeping ho a na wo sorry na okope sika no ba na se akola no ba no wayira ana se bibia ye na sa sika no wo de betua ho school fees nipa na wo bre wo ne ho asoete enti a wo sorry anopa no watokrom sorry anopa no watokrom sika sam enti waso ayehye no sa nipa na nso ena sese wo ma wani bre se de bia no wo be ma wani akọ ne ho ma watena se e de ama ene onam kro be hu na akola kitwa 7 years no okutani mia 2 years ana 3 years omo fi school enam lorry kwan chen no mo besen enti se nipa bonfo bi nam sa kwan ne so a wa monitor hu se de bia akola ni twem obechi no de akọ enti ne kane papa mu a wo de akola ko school a nyamre ma wo ba no nyame e de akola na ma mo se mo nhwe mo so enti nyamre e ma wo ba no matter how busy you are, your children should be your first priority. Woko school a make sure say you should be the only person and I said the papa the two of you should be the only person to pick the kids from school. Na nkola nenam abonten school pon a no mo nenam sam adoso eno na ama nipa bonfo ni nya ho kwan e de ye den
Edi sa aboni we nyina no nti mesra mo mamani enkom mma ne ho e na afen so ye de ko aban side a yesre mesre aban ni mpenifo se mo bema mani abre ewo ye security system ana se ye security personnel ne so san se enega na ye wo mu no se wonni sika wasem ye moppo se wonni sika pa se asem ato na de beko aposifo ho ana se lawyer ni bi ho so wonni wasem a ode enye forget kura wote ho ana nipa na oni na enya asem no se kakra wo ne nsem a wonu mom aba abeche wo ana se wa be wini case ne na wo na nke se wo wini case no wonni skanti wo momu na ho ebeko asonye mu enti mesre se aban emfa ne na nsi ho no make sure se security personnel na ya posifo ne nasefo ekeka ho no yesra mo munye modwuma no eyie maye se ne be ya aho bambo na mo boyen no ye benya gidie bi ewo mu se mo ye modwuma yie na bribe no mo ntwa so na nipa nkwa ho hia esen bribe no beje awie na emomu wu na ukwa wabisa ho se wu na ukwa akonta ukwa akobu osoro aheme ana se wo bo ade na enimu no wabisa ho se why you prepared so be chire mu nyina akere no wabisa ho se baby wo hwa ye friend bonsam gem a wo bewi nia wo ye nyina obekwa kotua ho ka ewo bonsam gem mesra mo moma ye ndwen ye daache ma ye ndwen ne edidie nko aho didi dada wo we eye esen dakro edie makra mo abusuya media ene akosua kokua ansa aka Queen Fidi apa koso na subscribe follow your one IG Instagram na just Facebook na we so we dey about Twitter ho hia me pa na share to all other social media platforms are also na nyame obeshia say oye ne sa makra mo da se ne message ya